Yes, nongeye kugwikaza umukunzi wa Flat TV, wowe mukunzi w'ipari umunsi wakoze subscribe udasiba kudukurikirana buri munsi umunsi ku munsi. Uyu munsi rero turagarutse ni tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ni ipari y'umunsi n'ibisanzwe. Uyu munsi ni kwa kabiri, hari UEFA Champions League ndetse n'izindi match zigiye zihari muri Championship ndetse no mu cyiciro cya gatatu mu Bwongereza. Hose niho tugiye kuba tugenda twibanda tuguhereza Shwadiro prediction uraza kuba wifashisha ukora ipari yawe uyu umunsi kabisa. Guys, rero gusa mbere yuko tutangira na prediction zacu cyangwa se Shwadiro, katubanze twibutse abashyashya cyangwa se nawe niba usanzwe hano ukaba utaratwiyungaho muri Shwadiro dutanga ku rubuga rwa WhatsApp mu gikari. Ndagira ngo nkwibutse ko ukwiye kutwandikira kuri nimero ndagushyira kuri screen zawe, ubundi tukakubwira icyo bisaba kugira ngo nawe utwiyungeho tujye tubana umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Izo rero uri kugenda ubona na screenshot z'amapari tuba twagiye dutanga nyine muri izo groupe n'ama collect score kabisa, izo zose ugenda ubona, ndetse n'iyo groupe ya VIP yitwa ipari y'umunsi. Ibyo byose rero nibyo tuba dufite muri iyo groupe yacu. Nta kindi bigusaba rero ni ukutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero ubona iherwa na 94, ukatwandikira ubundi ukatubaza icyo bisaba kugira ngo nawe twiyunge. Ufata agakayi kawe n'agakaramu dutangiye na analize cyangwa se prediction uza kuba wakifashisha ugenda ukora udupari twawe. Uyu munsi ni match ya mbere iri muri UEFA Champions League, ni Galatasaray ndetse n'ikipe ya Liverpool. Ndaza kwangoreza ko atlist y'umukino n'akamitego bigera kuri 2, ni over 1.5 goals kabisa. Niyo Shwadiro dutangiranye uyu munsi. Hanyuma next game ni Atalanta iraza kuba yakira ikipe ya Bayern Munich ya Harry Kane ndetse na Olise hariya kabisa. Hanyuma iyi game ndaza kwangoreza ko izi kipe zombi ziza kuba zikora both team to score cyangwa se abenshi muzi kuri yes kabisa kwinjizanya. Hanyuma indi game yacu ikurikira ni Atletico de Madrid iraza kuba yakira ikipe ya Tottenham Hotspur. Tottenham itameze neza cyane muri iyi minsi, yenda akumanuka. Ndagureza rero kugura double chance ya Atletico hariya iwayo kabisa. Hanyuma indi game yacu ikurikira ni iyi match irahuza ikipe ya Newcastle United yo mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse iraza kuba yakira ikipe ya Lamine Yamal ariyo FC Barcelona kabisa. Kuba rero ngohereza ko uyu mukino nawo uza kubonekamo ibitego at least bigera kuri 2, ni over ya 1.5. Hanyuma indi game yo muri Champions League tubivuyeho, tugeze muri Championship, kandi byiza nuko Champions League wayishyira ukwayo ndetse nabingiye ukabishyira ukwayo. Ni Leicester City na Bristol City, nayo ndagoreza kugura ku game nayo iboneka at least 1.5 goals. Hanyuma Millwall iraza kuba yakira ikipe yitwa Derby County kabisa. Twangoreza kugura double chance ya Millwall iri mu rugo kabisa, niyo Shwadiro nziza kwangoreza kuri iyi game. Hanyuma indi game muri Championship hari ni ikipe ya Portsmouth iraza kuba yakira ikipe ya Swansea City. Game nayo gure ko ibonekamo over ya 1.5 over 1.5 goals. Mu by'ukuri muri Championship wakunze kubonekamo ibitego, ni gake uzasanga nta bitego byabonetse. Hanyuma Sheffield Wednesday iraza kuba yakira ikipe ya Watford. Ndaza kubera ngohereza ko iyi game ikipe zombi ziza gukora both team to score yes, kwinjizanya kuri iyi game iraza kuba bigenda neza kabisa. Hanyuma reka aduhite dukubite tubangura twese twerekeza ku yindi game. Mwibutse niba utarakora subscribe nicyo gihe kugira ngo yikande. Hanyuma Wrexham iraza kuba yakira ikipe ya Hull City. Wrexham kabisa yerekanye ko itoroshye nyuma yo guhabwa Chelsea, nubwo byaje kurangira ikuyemo, ariko yerekanye ko ari ikipe itoroshye mu by'ukuri. Iraza kuba rero yakira Hull City. Ndagoreza kugura double chance ya Wrexham iri imuhira kabisa. Iyi ni ipari y'umunsi ukomeje kugenda wumva ngire kugenda kugezaho. Nitwa Gladiator kabisa, niko banyita. Hanyuma ku isaha y'isayine ikipe ya Stoke City iraza kuba yakira agakipe nkunda kitwa Ipswich Town. Ndaskwangoreza kugura ibitego bigera kuri 2 muri uyu mukino, ni over 1.5 goals, bikaza kuba bigenda neza kabisa. Turacyakomeje rero
ikipe yitwa Barnsley iraza kuba yakira ku isaha y'isa 3:45 Cardiff City. Ndaza kuba rero ngohereza kugura double chance ya Cardiff iri away kabisa kuza kubitsinda uyu mukino cyangwa se ikaba ihunganya 5-5. Reka rero dukomeze n'iyindi game ikurikira, ni ikipe ya Doncaster iraza kuba yakira ikipe ya Luton Town. Ndaza kuba rero ngoreza ku game nta bitego bigera kuri 4 biza kubonekamo, ni under 3.5 goals kabisa muri uyu umukino. Reka rero turebe indi game yacu ikurikira, ni iyi match iraza guhuza ikipe ya Exeter ndetse n'ikipe ya Lincoln City. Ndaza kuba rero ngoreza kugura ko Exeter iri home mu rugo iraza kuba ikora double chance gutsinda uyu mukino cyangwa se kaza kuba ihunganya 5-5 kabisa. Turacyakomeje rero tugenda dusatira umusozo w'ipari yacu uyu munsi, ni Mansfield Town iraza kuba yakira ikipe ya Reading. Ndaza kuba ngoreza ko uyu mukino ubonekamo over ya 2.5, ni ukuvuga ngo above y'ibitego bigera kuri 3 nyine, ni over ya 2.5 niyo shwadiro ngwaye muri ya game. Hanyuma ikipe ya Stevenage iraza kuba yakira ikipe ya Leyton Orient. Ndaza kuba ngoreza ko izi kipe ziza kuba zikora both team to score, niyo shwadiro nziza nza kuba ngoreza iri safe kuri iyi game kabisa. Hanyuma indi game yacu ikurikira ni Wigan Athletic iraza kuba itakirana n'ikipe ya Plymouth Argyle. Ndaza kuba ngoreza ko uyu mukino uguramo over ya 1.5 n'ubundi azi nababwiye ko izi game zo muri championship zikunda kubonekamo ama over, niyo mpamvu ariyo tuba twibandaho cyane kabisa. Hanyuma isaha n'ubundi saa 3:45 ikipe ya Barrow iraza kuba yakira ikipe ya Bristol Rovers. Ndaza kuba ngoreza ko uyu mukino nta bitego bigera muri 4 biza kubonekamo, aza kuwugura under 3.5 goals kuri iyi match kabisa. Hanyuma tugenda tugana ku musozo n'ubundi, ni match irahuza ikipe ya Fleetwood ndetse na Cheltenham. Aha ni mu cyiciro cya 3 mu Bwongereza. Ndaza kuba ngohereza kugura over 1.5 goals no muri iyi match still. Hanyuma game igiye kutugeza ku musozo wacu pari munsi uyu munsi, ni Gillingham iraza kuba yakira ikipe ya AMK Dons. Ndaza kuba ngohereza rero kugura double chance ya home team kabisa. Hanyuma nimero wayibonye yose twandikiraho ukeneye ibindi bisobanuro ni mu gikari ku rubuga rwa WhatsApp. Reka dusubire ku munsi w'ejo, bari umunsi nagarukanye mu mbaga ibisanzwe nari Gladiator. Amani barinde, ciao ciao.